na Drizzy presenter Alvin Smith ngo imyidogira murembeje ibintu byakomeye indirimbo nziza cyane ifise amasanamu meza script nziza lyrics nziza ibintu bimeze neza cyane kuri rwa YouTube ngo futi baba barakuyeho tugiye gucekinga wa one rusanga the song is privated is hidden oya yari yabivuze ati indirimbo umwanya n'umwanya irashobora kugaruka. Okay. Yari yabivuze yayigarukanye yagarutse ubu. Ikibazo cyakemutse cyangwa bimeze gute? Ikintu cyari cyahabaye. By the way, byagenze gute kugira ngo ubwo indirimbo ishobora introducinga indirimbo kwanza. Indirimbo yitwa gute? Imeze gute? Ninde yayikoze? Ibintu nk'ivyo. Indirimbo irimo ibintu byinshi, ni indirimbo wanashima ariko reka tuvuge yuko ari indirimbo nziza wa muntu we. Please say this. It's a good song kandi uko jewe nayumvise indirimbo izo nashika kure. Ni indirimbo yagise ni wewe amaze igihe anayibwira abagiye batandukanye ku mbuga hwaniro asanzwe akoresha. Yanavuze ati itabaye hit azocayeho muziki. Cyane kuri TikTok. Ariko indirimbo imaze gusohoka tangura kuyikura kuri YouTube kuba hit bari ibintu bigoye cyane uri kurayicira visibility. Ni indirimbo yitwa ni wewe, indirimbo ifise video nziza cyane yakorewe hariya mu gihugu cya Kenya, nivyo? Yeah. Habona yuko yakozwe n'abagiye batandukanye. Twabonyemwo management nshasha. Yarashizemo koko yafatanije na Lavash Entertainment. Kugira ngo ibintu bigende neza. Ni indirimbo yaririmbwe na Alvin Smith, abona ko mix and mastering byakozwe na hariya na Gigabit. Joel Houghton niwe yakoze audio y'indirimbo. Okay. Rahim the filming king niwe yakoze video y'indirimbo, uyu n'umunya Kenya. Lavash Entertainment niwe yatumye abaririmbyi bari muri ababoneka muri ndirimbo bose bambara neza, urabona umukobwa mwigeme mwiza cyane atanatinya the style yari yambaye. Umukobwa arahuza ibintu na Alvin Smith. Ariko bro hari something ndiko ndibaza nibaza ko kissing a boy mani ntushobora kuri screen like that ntushobora gusomana n'umukobwa kujya atakintu muzinanye ko shobora kuba ari we ntibikunda yo bari wasubiriye nirina we uri muri commentaire twandikiye ni Facebook muri ko murayabana amafoto ishobora gukora cyatangaje abantu benshi rero kandi cyane abaryoheye kiratangaje karanaryoshe. La chanson est composée par Fernando Aye cyangwa Fernando Burundi et Dramati Baby Killer nibo banditse ino ndirimbo kuva kuri A gushika kuri Z kugira ngo indirimbo imere neza. Uri kuri nabyumva muri melody z'indirimbo nimba uri umuntu kurikirana umuziki neza Philgence hariho gucompose hariho kwandika no kuririmba ego ikintu numvise parce que uno munsi ntiwombwira ko DJ Fernando uwo mwandikira ngo ugenda kumukomporeza donc no kumuha melody no munsi ntiwombwira ko Dramati uwo mwandikira agenda kumuha melody no munsi ntiwombwira ko WJ ugenda umwandikira ukacumuha na melody ariko tuvyumvikane bien sûr Alvin Smith kuri iyi ndirimbo by the way shout out to you my brother kuba waratanze credit kuba waravuze uti reka ndabashimire bien sûr yanabivuze kare twarabonye n'amafoto bari kumwe muri studio byari ibintu bimeze neza. Yaravuze ati indirimbo yanditswe na DJ Fernando, indirimbo yanditswe na Dramati. Iyi ndirimbo yumvise ukuntu yayiririmbye uravyumva neza ko ari za style za DJ Fernando. Byumvikana neza ko indirimbo ahubwo baragenda no kuri microphone bakaza barambwira mu matwi iti duga manuka birumvika ariko urazinga impamvu ibyo nabyo bishoboka. Uri indirimbo ntibayikoze bose bari kumwe muri studio kwa Joel ariko ibyo ni sawa habwe indirimbo yakozwe neza ni fresh ariko mbaze Philgence kuja muri studio umuntu yakwandikiye akana kuririmbira akaguha melody
urabiza rero bya bindi abantu bamaze imisi bamubwira bati uzi wewe oya reka hari ibintu tutabona neza ati burya wowe uratubesha rindira mu bintu byo kuririmba Alvin wowe uratubesha. Hari umuririmbyi bita Celine Dion basokuru bacu n'uno munsi bamwumvise amatwi arashinga ariko uko bawumbirije indirimbo ziwe kera ariko kugeza n'uno munsi biravugwa ko hari ama album arenga 70 ari muri stock ata ruhara na rumwe mu nyandiko yigeze ashiramwo kiretse kujya kuri micro akaririmba ibyo nibisanzwe mbabarira ariko yaba yishiremwo melody wahe oya ibintu bya melody rero hano hantu nico nariko uretse gato ibintu bya melody hano hantu nico nariko ndavuga hari ukuntu twe abafana uyu munsi hano je sinumenyesha makuru je ngira mvuge nk'umufana umufana nza kumva tudahuje aze kumanika urutoke hari ukuntu twege abafana usanga twazanye ibintu bya pressure maybe kubera ko bamwe dushobora kuba tutabitahura cyangwa abandi tubitahura tukagira ubujiwaji bwinshi ugasanga umurindi twamushize ko pressure y'ibintu bidakenewe. Indirimbo n'indirimbo, a song is written mbega ahubwo imeze neza yakozwe neza sawa turayifiringa nimba bayikwandike bakaguhereza amarodi wayigiyemwo neza rice rero dukeneye kumenya iyo mpano yo kuririmba yo urayifise umva bica biza ari bitatu arayifise ntayafise indirimbo yiririmbye neza indirimbo yaririmbye ko bamubwiye ayiririmbe ariko ni barinze bemera kwisohoka nuko yabishoboye ariko hari ikindi kintu yo gica kiza tuvuga tuti big iyi melody baguhaye kujya kuntu Dramati ahibongoza kujya kuntu Fernando ahibongoza niko wewe Alvin Smith uhibongoza hariho ukuntu ushobora kubura umuririmbyi uhibongoza no mutota akavuga ati wow umuntu akakuraho ati uyu muntu ariko araririmba ni good ese niko Alvin Smith ahibongoza kuko uno munsi nimba yanditswe na DJ Fernando ikandikwa na Dramati ama texte bamwandikiye ni texte ziri très romantique ese mu buzima busanzwe uri kurabiririmba Alvin Smith uri romantique Alvin Smith ari romantique ugana ko kwicaye kwica ni cya kindi cyane kubwira umuririmbyi ategerezwa kuririmba yani ana feel akiyumvamwo ko ari kararirimba nivyo nani Mudi Muzungu yari karatubwira ngaha ti iyo uri kurakora ikintu tijewe Mudi Muzungu no musa hondi nta nzoga ndigera nkoza ku munwa kuva mbaho kuva mvuka tariko kujya kuntu basanze nactinga neza ibintu by'imboregwa bakabimbonamwo nico gituma ndanabikoza abantu bavuga ati wow iyi ni mboregwa karuhariwe ndanababwiye ko atanzoga nigeranywa ndanababwiye ko tujya ducupa mbafise tuba turimwo utujuice tuba turimwo amazi ntibavyemera bibaza ko aba ari inzoga nico gituma rero tugezwa kwactinga tugezwa gukina horror Alvin Smith ku kintu cha video gukina video iri romantique mon frère acting acha kwica ararenze gacha kurangiza ariko rero muri audio kuririmba ese uri romantique harimo agahaze none harimo agahaze yo just say tige mu commentaire y'abafana bavuga gute hariya ku ndirimbo abafana bavuga ko indirimbo ari nziza okay indirimbo ni nziza bien si n'abasani bagenzi hariya bavuze ko indirimbo ari nziza wow courage monsieur uko sawa Thompson ni Thompson the voice epidewe na T big song bombo clat witwa Montero wundi hari ati lavashe courage nimba twemeranya ko ashoboye kora like hano kuri no comment ugiye kuraba benshi indirimbo bahurije ko indirimbo ari nziza kandi indirimbo tubyemeranye ni nziza indirimbo ni nziza ariko ikindi naco sha Alvin yataza gushira muri witwa Jadix ati uyu mujyama bikora nk'utabirimwe ariko aradukoma pe aduha amahiti gusa baranyumva ikintu navuze tunasaba aduhindurira agafoto kajya bakabonye ikintu navuze iyo Alvin Smith yihenda ntiyandikemo abantu banditse ino ndirimbo twari kubamenya se cyari kugenda gute nahatari kubivuga naho tutaba tubizi parce que before twarabibabwiye ati indirimbo yanditswe na Dramatina DJ Fernando parce que yari yamaze kubivuga ubwa mbere iyo yihenda ntabivuge mon frère no mu ndirimbo igitangura de gicu byumva
ko zirya style ijya melody ijya nyandiko cyo byumva ko ari bya DJ Fernando. Okay, indirimbo igitangura de cyo byumva iyo yihenda ntabishire ko kari kuba kamubanye yari kutubona. By the way, kwandika ubutumwa Alvin Smith avuga ati abarundi murantangaza. Ikibazo cy'abarundi umuntu arababwira ikibazo afise. Duhere hano gato ku kibazo cyabaye. Alvin Smith ajo bundi yerekanye akabaro yuko indirimbo yiwe yagize gute yafuswe ku rubuga rwa YouTube. Mega yari yafuswe n'abandi yarapostinze kajya ka baramubwiye bati bonjour Alvin Smith official. Un contenu protégé par des droits d'auteur a été détecté dans votre vidéo. Ni wewe Alvin Smith official video. Votre vidéo est toujours visible mais vous ne pouvez plus la monétiser. Le titulaire des droits d'auteur la monétise actuellement ou reçoit les données analytiques la concernant. OK. Il ne s'agit pas d'un avertissement pour atteinte aux droits d'auteur et il n'y aura aucune incidence sur votre chaîne. Okay. Contenu utilisé ni wewe Alvin Smith, propriétaire du contenu 1 RPM. Type de contenu audio. Impact sur la vidéo non monétisé. Hano, do we understand cyabaye? Ariko nk'abantu dukorera kuri YouTube, I think yuko bintu tubitahura. What is 1 RPM? 1 RPM ni umwe mu ba music distributor afasha abaririmbyi gushira indirimbo kuri ziriya digital platforms zindi kugira ngo binjize amafaranga. Nkaca ngira akabazo kamwe ngira ngo ko nshobora gatorera nyishora ubu nyene byoroshye ngiye kwa Alvin Smith bikunyumva ko uciye kuri ya link ngiye kwa Alvin Smith ndashobora kumenya wa 1 kugira ngo umuntu amenye mbega habaye iki. Urumva hano umuntu acayibaza ati mbega Alvin Smith ninde amukorera distribution y'indirimbo ziwe? Sivyo? Ninde amukorera music distribution? Yoba ari 1 RPM nyene? Aba yari we nta mpamvu nimwe yari kuba afise yo kugira gute yo gusubira yo guhidinga video. Ariko aba yatari we arashobora guclaiminga akavuga ikibazo nyene kimeze hanyuma bakabikosora. Ariko aba yatari we naho cyatuza mu bindi bintu byinshi n'ibyamanze iminsi biva muri kahise. Si wa mbere bino byo bibayeko ku ndirimbo zakozwe na Joel. Hano cyatugira amakenga menshi. Mbega kwimaze iminsi biba ku baririmbyi Joel yakora indi ama audio. Hoba hari kiye kibazo mbega biva kwa producer, biva kuri beat baba bakoresheje, biva ku ma melody bakoresha, kuko aba bantu bo hanze bo bari strict ku bintu byabo. Na gukoresha ikintu cy'utamuhaye amafaranga ntibibaho. Ibyo ndabizi hani wacu gusa. Uranyumva? Nkaca nibaze nti rero nimba Alvin Smith akoresha 1 RPM nka distributor wiwe. Hano nibisanzwe ntiyari gukora kw'indirimbo, ariko nimba atari we bakorana. Aha. Bon, antuka nibaza ko atari we parce que ntiyari kuyikurako. Ikindi icyo novuga nuko indirimbo Alvin Smith yayishize amaze kubona ko bayikuye ko monetization. Yacyayishira muri privé kubera kwitekera mwinjiriza. Ariko ikibazo mfise no munsi ntiyigeze atangaza ko ibibazo afitanye na RPM byaheze. Yaciye posting avuga ati la chanson est de retour maintenant sur YouTube. France n'est yikuye. La chanson est de retour maintenant YouTube. Ah bon? Ka France on va yikuye. Hey, et que muraba influencer, muraba. La chanson est de retour maintenant YouTube. La chanson, the song is back now YouTube. The song is back now
yari gushira akanani on YouTube nawe yari gushira ko sur YouTube bon akakara gaciye nyene rega niskiga you guys are influencers by the way bategezwe kubimenya ko bakurikirwa n'abantu benshi ibyo bakoze byose abantu cha nibaza ni ese bayisubije ko monetization kwatigeza abibwira abantu ko ibibazo afitaniye na 1 RPM byo byakemutse ariko kandi wayi ibi bintu turiko turabibona kuri Joel ariko arakorera indirimbo aba bantu tiko twabibonye ku ndirimbo zigera kuri 3 za DJ Fernando tugarutse kubibona kuri Alvin Smith nyene urumva biza ari bibazo nyene biza gusa na bya bindi kuri cya kibazo urabyibuka cya kibazo cyaba kwa Melanini boy donc byose biza bibera hariya kwa Joel ndanakwibutsa n'ikindi kibazo cyabaye hagati ya Dramati na Bafuse byaje kubera kwa Joel ese umuntu acayibaza ati ibi bintu kubera iki biriko bibera kwa Joel bon hano gusa ese ni kudatahura ni kutamenya how to be professional muri aka kazi kawe uko hariya kwa Dramati na Bafuse gufuta amajwi ntiturigera tubyumva ku wundi mu producer hariya kwa Melanini na Alvin gufuta amajwi kandi urumva koza kwa drama kwa DJ Fernando kumutera ama copyright bivuye muri audio kandi kwa Alvin Smith kumutera ama copyright bivuye muri audio urumva ko harimo tuntu tw'ukuntu menga ya manque de professionnalisme hariya kuri kote ya producer ntituvyumva kwa factor ntituvyumva kwa one way kwa DJ kwa Corida Magic nitiko turavyumva kwa street beat kwa Bedi Best why tuko turabibona kwa Joel Drizzy muri creative industry cyangwa muri imonde y'ibikorwa mvabwenge yo ugize copy y'ikintu runaka ahantu raba ikintu wa copy icyo aricyo ushobora gukopiya amajambo ukayakoresha kubera ko naka akora no rurimi nawe ukora no rurimi ariko wanashima amajambo mwese mushobora kuyakoresha mugabo buriya uko ukoreje gitari yanje gitari yo waguze sound yanje y'igitari je navugije utampaye amafaranga aho ukoze ikosa mu bihugu bisango bizi what's going on nimba gitari yanje ijwi ryayo melody yacu narayandikije aho bibarizwa narayiprotege narayikingije ukaza kuyikoresha ishobora kuguhitana heka gusubiza inyuma cyangwa ikazingamika ibikorwa byawe hano hantu namakenga ariko ntawe uzi ko ari ukuri ndibaza yuko hari n'izindi ndirimbo za Fernando biheruka kuba nivyo bazikura ko hari company y'abahindi twigeze kubona icyo gihe nayo nyene ni company ya distribution of music kai nayo ni na label unaho 1 RPM hari umenga yo ni Nyamerika yo muri Kenya no muri Kenya 1 RPM ni Kenya yari yo muri Kenya ya mpamvu bayikoresha cyane 1 RPM music is poem amplified digital 1 RPM 1 RPM full service global distribution play marketing writing management investing brand yemenga niyo muri Kenya rana kabona iyi ni Nyamerika mugabo ni Nyamerika hariya New York Brooklyn Brooklyn muri New York City muri United States of America bivuze ngo ni ibintu biri mpuzamakungu birazo gusaba rero kuba makini ku masamples muri kumarakoresha muri ko muyakura ahantu hanyaho hazima mutaza gusanga mwana akoreje amafaranga rega nawe hari gihe ayo ibyo nabikora tabizi we akabona yaguze avuga ati ngomba nkore akazi mugabo ugasanga mu nyuma ibyo yakoze biragoye ariko agakenerwa n'ikindi kintu mega muri studio yawe urafise abavuzi ivyuma kugira ngo uze kuba creator w'ibintu ugira ukoreshe kugira ngo uze kwama ufise beat
zigize gute z'umwimerere umuntu adashobora gusanga handi kugira ngo bize kugira gute ni cya kintu ngaha ayere y'abantu benshi bakwiye kumenya having an identity y'umuziki wanyu kugira akaranga k'umuziki wanyu buri gihe bica bigira gute bica biza bikagira gute bikabafasha. By the way reka mvuge nti it's a big ni wari wo mwanya mwiza w'abaririmbyi bacu n'aba producers bacu bo kumenya ko indirimbo zacu ziriko zirashika au niveau international parce que nimba hamaze kugeraho izi maison de distribution zo muri Amerika zidetecta indirimbo zo mu Burundi ko za koresheje ibintu vyabo aha rero hari hageze ko duca dukora ibintu by'iwacu hari hageze ko duca dukora n'inguvu dukreye kuko birerekana ko we are just jumping turiko turagerageza gusimba turiko turagerageza kugera kuri high level turiko turagenda dusimba bagerageze rero bumve ko bategerezwa kuba fier n'ibintu vyacu bakora ibintu nyene biri professionnel kuko izi YouTube bien sûr deja aba bose baramaze abose ibi biriko bimaze kubako baramaze kuronka ama silver award ama silver naba musician bari verified kuri YouTube YouTube irabazi bien sûr abana bafashwe hari abandi benshi abandi batarafatwa hari abandi batarafatwa peut-être kubera YouTube iteramenye izi YouTube zabo ariko igihe bazo imiziki yabo canke YouTube zabo zamaze kuba zimenyekana igeze zizomenyekana ndabizi yuko uzotangara ubonye indirimbo waririmbye 2015 YouTube ije kuyugara 2027 ukibaza nibiki parce que YouTube azogera igisubira inyuma ikaraba ibikorwa vyawe ikabikontrola ikaraba ikabishira ku munzani ikabishira muri kakano ana kujya kontrola tugenda airport tugacana tukadepoza imizigo bakayisikana haragerigere rero indirimbo bagenda hariya bakayisikana bakaraba mbega nta kantu yivye kabandi wahwane bimeze gutyo nari karajya amafaranga ari karagi yasho y'uwundi muntu nuko bimeze rero nico gituma rero mvuga ni aba producers abaririmbyi mugerageze rero no munsi mu create ibintu by'iwacu creative kabisa ariko si twebwe nyene barabiba ko parce que Tanzania barabana handi henshi indirimbo barayigira ariko byari gutahura ikiyo dusanga ari nkundi muntu yabivuga ati uye n'ushaka bindi bintu mugabo 1 RPM ni company nini yagutse binagoye kuvuga ngo igomba ibeshyera umuntu birashobora kuba ni hani navuga nimba atari we mu distributor Alvin Smith akorana nawe hano bino bintu nyine nibibazo oya ntibashobora kuba bakorana kuko iyo haba bakorana ntiyari kuyimanura uba wamuhaye channel ukoresha uramuha n'imbuga zawe zose kugira ngo wewe ibintu byawe bigere biba muted cyangwa ngo bikuwemo amajwi mu gihe biposting urabizi ko ari gihe umuntu posting kuri Instagram agakora mu ijwi no kuri Facebook biravuga ngo birumvikana yuko ngaha usanga atari nawe vuze ngo nyene by the way ati indirimbo itabaye hit nzo cyane mpebe umuziki indirimbo no munsi tuvuge ko ari hit wayikiriye inzira uri kuyikorera promo kugira ngo ibe hit a hit cyangwa a mega hit is not something uza ukadropping nyine ugathrowing like kujya ko umuntu asesa amazi no uri kuragiherekeza neza kugira ngo ngishika aho ushaka indirimbo nziza idarose promotion bijya bintu muguma mwivugisha ngo indirimbo irijana ngo muziki mwiza ngo urijana ngo ni international language ejo ndano timax twari kumwe umuririmbyi yakorera promo bikorwa vyiwe sasa kama biashara yako hauifanyii promo itajulikana aje nafisa ama social media kazi ico kiganiro kiri kuri YouTube ya PG Classic News mugende mucyumvirize ico kibazo kiri mu mpera si kiganiro Wana zakusimbishwe kugira uchumve cyonyene. Nena afisa ama social media kazi. Alvin Smith. Reka turindire turabe kumbure anayiherekeje neza akagira collaboration nziza n'aba promoters canke n'inzu zikora promotion kugira ngo indirimbo igere kure media
n'abandi bagiye batandukanye bizogenda neza nuko rero kwa Alvin Smith ndirimaze kuba igaruka yitwa ni wewe munyarukire kuri YouTube ya Alvin Smith official mugende mu streaming mu isangize inshuti n'abagenzi mu yumvirize kuri digital platforms zigiye zitandukanye munayikorere promo namwe nk'abakunze umuziki w'ubundi mwifuza kushika kure mugende mu sharinga cyane kugira ngo ironke views nyinshi cyane